may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adakon, bakit? Agtimpla kan iti kape. Nakatimpla akon lakay. Si kamot to ati makaamong agkape. Adalabit papanak. Ay nawaw, sa di naman nanti papanam? Mapanak makistorya iti kumari ka. Kasla mo busy ni Mari Remy, itay limabasak iti parangan da. Urayag tulatan amalpas tiyan aramiden na. Kita, tamang makadisturbo ka mo. Wen, urayag amalpas tiyan aramiden na. Sa kami agistorya ko naklaro den. Di ka manan agpakarabi ah. Wen, agawin ak tumatla dagos. Ay, kumusta kan ngay, Mari Reme? Ay nawaw, si kamot gayam, Mari Gladys. Anya ter aramidam do titer senak, Mare. Awan mo't, Mare. Kaya't ko lang ti makiinistoryakin ka. Ha? Agtugaw ka pa Mare. Ay, agyaman ak, Mari Reme. Ah, ne. Kabarbaro mo ti sofa, Mare. Saan pa'y a fully paid data, Mare? Hulugan nga main. At least, at dalata. When matkit di anya nga minan ti pagsaritaan ta. Ay, amamom ni Valerie, di ta kabangibang a barangay, Mare. Apay ni Valerie. At da kanumat gaya man asawa na. Anya? Wen, day ta tinangag ko. Foreigner ka no. Mare, mangrugi ka man ako nakon. Wen tapno updated ka mat, Mare. Day ta ti latest ita bulan. Agawid akon, Mari Rime. Rumabi nga minan. Agan-anad ka, Mari Gladys. Ay, wun gayam. Nalipatak matan. Anya tinalipatan, Mare. Ludanak man, Mari. Nalipatak na imbagay tay bigat. Mayat mat nga minti istoryata. Mano ti ilod ko, Mare. Ay, 300 lang, Mari. Tay sigod ang number ko ti Ludam, Tibayad mo ngay, Mare. Isu na lang, tawan mat intugot ko akash, Mare. I-Gcash kunton, Mare. Isurat mo latan ti Gcash number mo, tapno nalaka nga isend ko. Ijikas mo tibayad mo ita, Mare Gladys. Ludanak pa'y, Amari, ta saan ko ma-open ti Gcash ko, naawan load ko. Di ka madanagan, ta isend kumatla nga pama na makaawi dak. Promise, napigpig sa ngamin ti signal ija balay, Mare. Ay nawaw. Anyat kat katawa. Itay pa nga kat katawa ka mo. Ay, to'y buy-buyag lakay. Ay na, makapakatawa si ka. Nagload ka manain? Wen, nagpaludak ka ni Mari Remy itay. Inutang mo manain? Sa nabali ata siyak mo ti agbayad. Isend kunto ti bayad iti Gcash na. Na, imutang ka itilod? Para lang iti dayta abanag? Kas nakunak, di ka madanagan ta saan kumot apabayadan kan ka. Ay nawaw. Agtugaw ka kit di tagbuya talakay. Inayadam may anak kao. Kas kalagong ungay. Ay, talaga masuro na kung tatang. Anya napasama kaya. Idi pa'y rabi nga ururayak ti isend ni Mari Gladys abayad ti load. Ngam awan mo. Apay nga may adi mo siningir idi nagpalod keng kangay. Nagtalakak ata ko na nga isend nantulat ta kano ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging gaita kat awan pa'y mat. Mga no baro ang modus ti kumarim dayta. Ay, saan asyak tul ulbudan day ta Gladys? Ta talaga ang makang ganyak.
Ay, uno saan mga nalipatan na anak ko. Ipalagip mo to kong kuha na ano, kita kayaw. Yung kamang gumatang iti mantika kan tuyaw, bakit? Ay na, madamdaman ton Pedro lakay. Ay, nawaw. Apay, madamdam apay lang. Anyat orasan, di tapay nangan. Amumet nga do ti trabaho iji garden. Alam mo to'y nga rudan, ti may gatang. Tama pa iti ayan ni Nana Bete. Nay, apay pay lang iti ayan ni Nana Bitay. Nagasidig mo titirsinan ni Kumari Marimay. Ay, kwa lakay. Anya kwa? Ay, no siya nga min ti pagpilyam. Kay kayat ko ti tuyo alako ni Nana Bete. Anya tinagdumaan ti tuyo ala ko ni Mari Rimay. Kantila ko ni Nana Bitay. Naimimas ti tuyo alako ni Nana Bete. Anya? Nasalaw ko ni Kumare Aglades. Ha? Sa dino tinanggapon na tatang? Iti ayan ni Bitay. Gimatang iti tuyaw kong mantika. Anya? Apay naibusan ayan tilakom atuyo anak kaw. Kano adong pa'y tatang? Ay nawaw. Talagamot ni Mari Gladys, ha? Saan na pa'y nga insenti ko na nga isend na iti Gcash ko? Kas nanter aramidan na? Kas lalikliklikan nakmatang? Mga naimas ti tuyo alako ni Bitay. Naimimas tituyo ala ko ni Nana Bete? Wano, mabutang lang asingirat ti bayad na itilaw. Kumustahan, Mari Gladys? Ay, si kamat gaya Mari Reme. Apay, di mo ka dinamnamaan nga kita ta dito'y paradaan, Mare. Ay nawaw, saan mo't Mare? Salud-sudik lang ko, ma. No kaano nga isend mo ti bayad ti load, Mare. Ti kunam kanyak, kat isend mo ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging gaita, awan pa'y matinaawat ko, Mare. Ay, kwa nga men, Mari Reme. Pasensya kan ang saan mat ama open ti Gcash account ko. Ay, jakman amuno apay. Di nakululbudan, Mare. Ay, saan ka nga ululbudan, Mare? Pudno ti ibagbagak. No saan mo ama open ti Gcash mo? Ikas mo latan, Mare. Ay, day tangarod ti parikot, Mare. Amin a kwarta kat adda iti Gcash ko. Saan ko pa yan na i-cash out, Mare? Anya? Ano sampay lang ti aguray, Mare? I-cash out kung tulat na, Mare. Talaga as sumakit ti ulok iti dayta Gladys, tatang. No kasta nagsarita kayan. Wen, tatang, nagadulakit din arason na. Ay talaga anarigat tagsingir ita apanaway ni anak kaw. Pudno lang unay, tatang. Si kapayan ti ma-stress no kwa. Anya ngay nga ron ti maramidan tayaw. Dataylatan ati agad yes. Sayang ngamin ti 300, tatang. Nagrigatak mo jay. Sa maysa, saan mo't amapidpidot ti kwarta? Ano samlatan? Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan iti kumaray. Naibusan ti pasensyak iti dayta ang Mari Gladys, tatang. Naimbag kumaa, no amuna ti umay makisarita. Saan mo't nga rod talikliklikan na? Lumabasak pa ay Mari Gladys. Ay, sa dino nga iti papa na, Mari Flora. Iti ayan ni Mari Remay. Mapanak man makis istoryakin ko na? Kasta ka de, Mare. Wen, ala, agbalas kakit din tamapantay tayan na Mari. Agbanding tayo manatalaw. Ay, ikwa, Mari Flora. At dabay nasken nga ramidag. Ay nawaw, urayan kan Mari. Urayan kan tagkuyog tamapan. Ay, saanan, Mari Flora? Mapan ka latan, numapan ka. Adupay tinaskin nga aramidag. Kat jakam mo, no anya oras amalpas ko. Sigurado ka kaday, Mare? Wen, sakto makiistorya, no sa anak abisi, Mare.
Isumot lagayam asaan akayat ni Mari Gladys ti umay. At damat gayam basol nakin ka, Mari Rime. Talagang ulbod data ako, Mari, ta, Mari Flora. Apay, anya ka ditiing karinakin ka. Apay, pinautangam? Nagtalakak tako na namat nga isend na tibayad iti Gcash ko. Nagururayak iti manong aldaw, ngam awan mo't ti insend na. Gcash ko na, Maray. Wan, Mari. Ay, awan. Modus ni Mari Gladys dayta. Anya? Aha. Pangalaan na ngay kuma iti isen nakin ka kat awan mo't Gcash na. Saan na kanungarod amalukatan ti Gcash account na, Mare? Ay nawaw. Patpatsyumot, Mare. Rason na lang dayta. Tipod no kat awan ti karga ti Gcash na. Isung awan mo't ti maisend na. Mari Gladys! Mare! Oh, anya ti masapul mo, Mari Flora. Naibaga kanyak ni Mari Rime, ti utang mo aludken kwa na. Na, nagistorya manan kan ka? Naibaga na lang, Mare. Siyak siguro manan ti topic yu itaya niya. Ah? Ay, saan mo't, Mare? Agbayad ka nga minen. Di ka nagulbod, Flora. Plastik ka mata ko, Mari. Naa, saan naka-plastic, Mari Gladys? Maasya naklaang ka ni Mari Rime. Adu dagiti nakautang kinkwa na apaka-stressan na. Sa ita, mainay-nayon ka pa'y ako Mari na mismo. Ay nawaw, tagpakalaing kamat si ka, Flora. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko? Isuasaan ko pa'y amay send ti bayad ko. Isend kung tulad ta kunakmat. Saan mo ang ma-open ti Gcash mo? Wino, awan ti karga ti Gcash mo. Isuadi mo maisin ti bayad mo, Mare. Aduyan ti bagas agat-gatangam, Pare Pedro. Agyaman na ka, Mari Rime. Ay, gayam. Pakibagantuman kin ni Mari Gladys, abayadan na ti utang na. Utang? Apay, anyat utang na? Tinabayagan nga utang na, pare. Idi pa'y ako na nga isend na iti Gcash ko. Nga maging gaita, awan pa'y mo tina-isend na. Ay nawaw. Aging gait ha? Di na pa'y binayadan tilod na? Un pare, ay ma-stressak nga rudan, tanagado ti rason na. Manuaya ti utang na? 300 lang, pare. Bayad ako. Ay, saan, pare? Ti kayat ko, kat ni Mari Gladys mismo, ti umay mang bayan. Kat binayadam lat ako man, Pedro. Sika ka no timapan. Ay nawaw, nagartimat day ta ang Mari Rime. Basol mo ah. Apay ngamin nga ingkarim nga isend mo iti Gcash, no amom adi mo gayam maisend. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko? Oho, imposible. Na, No saan ang ma-open ti Gcash mo, ket talaga akayat mo ti makabayad, mabalin mo't nga i-cash mo latan. Ti parikot, ket no talaga di mo kayat nga agbayad. nakarikap matitirse na ni Mari Rime, Tata Kardeng. Nagpasintro. Mapan ka no ag-purchase. Ay nawa, sayang lang man ng tibanog ko nga imay. Ano sa mo na ag-sublinton malam? Anya pa ngay nga rod, awan mo pagpilya. Malapasinsyakan. Pakibagantuman kan ko ana, asardengan na ti mangimar maritis kanyak. Tao may kuntumot bayadan ti utang ko inton madamdama. Di kagdanag, tasan met amaritis ti anak ko. Apay nga rod anaamuan ni Mari Flora ti may papan iti utang ko alod. Ni Flora lang tinangibagaan na. Di ka madanagan. Uray na sakit tinakam ni Rime iti naramid mau. Saan na ka ngayon marites kadag iti kalugaran tayaw. Anya nga binayada mo ti utang mo, bakit? Kasano ko maama kabayad kat awan mo't ni Remy iti tersena na. Amangan ano na pan nag-purchase? Ay, sayang lang ti banog ko anapan. Anong samlatan nga urayan? Narigat mo no ited mo ko ni Tata Kardeng. Amangan no malipatan na. Amumbet alakayon jay tao. Ay na! Agsardeng ka man si Gladys. No saan ka kumaan nagulbod iti kumarem? Di awang ko madayta parikot ita.
Agpudno ka man, Pedro? Adda ka di relasyon nyo, iti dayjay areme, ah? Ay nawaw. Relasyon mo nga'y bagbagan mat. Uray si kati asawak no si kati kamalay. Talaga makanggag ka kanya. Ay, jak amukan ka! Umanaw ka man iti sawok! Dakas nga minti naramid mo. Nagkari ka nga isind mo iti Gcash. Ngam awan mo ti insisind mo. No si ka nga iti ada iti sitwasyon ni Mari Rimay. Apay maragsakan ka nga raw. Naimbaglaangan ta simmangpet kan, Mari Remy. Umay ko kumabayadan ti utang ko, Mare. Naimbag man, Mare. Nabayagan nga urayat day tabayad mo. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan, ah. No saan ko at tinungpal ti inbagak nga isend ko ti bayad ko iti Gcash. Nakamiris ka mat siguro anya, Mare. Wan, Mare. Saan gayam anasaya ti agulbod. No awan ti kwartam, makisarita ka lang anasaya at kanyak, Mare. Di mo ibaga nga isend mo iti Gcash, no amom adi mo mat kabailan nga isend. Dakas ti agulbod, Mare. Aklong nagbiddotak, Mare. Kat no di nakayatan ako, Mare. Ay, maawatan ka, Mare. Anyangay nga road. Saan nakasta, Mare? Ti kanyak lang, kat di ka kumaagulbod. Tatalaga ang masair tiriknak no kwa. Pasensya kan, Mare. Saanan ang maulit? Ay nawaw! Di ka agikarkari, no di mo matam mo atong palan. Iti kasta, di da ka mat guraan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.